Mwihoko wa aikari itura ria Mutaro mwena wa Ngobit wari wona kambuni iria yahetwo kandarathi ya gwaka barabara ya kuma Mutaro guthie Karandi yarikia wira uria yahetwo ni meguteithiririo gwaka barabara ingi iria iri itura-ini riao na imathumburite kwa ihinda. No matanya mao matigana gukinyanira, makiuga barabara ino ndiakagwo kuringana na mitaratara iria matariirio yagirirwo ni gukinyanirio. Ikawa kwamba barabara hii itajengwa kwa upana wa mita 5 na maramu itakuwa na kwenda chini inchi 6, na MCA akatuteua kama waangalizi wa hii barabara mpaka ikamilike. Tuikarete tuonire contractor ayaragania kabarabara, ona mungikona no muone gutire ngari ingihitukana na iri ingi, ona kibi nyene ndingihitukana na ngari, ona ngari teno nini. Nirio tuonire handu haha ni turathakirwo muthako. Hau niho moire ikinya ria kurumirira mwene kandarathi uria wakaga barabara ya kuma Mutaro guthie Karandi mwena wa Ngobit, uria wamerire kireko kiria mari nakio gia kumahe maramu niguo amakire barabara gitiigirwo. Tonire atwirire agitwira ona tondu muratinda mukindindika ati ndi muthondekere kabarabara ka half kilometer in compensation, undu muranjira ni ngarama harini, tondu ni uguo mugaga ati maramu ni kuheo ndaheirwo, ni kwenderio ndirendagirio na ndirendagirio orori ciringi 700. Riboti ino niyo ihehenjete aikari a guku ngoro na kumaninira gikeno gia guthondekerwo barabara na igeria ria uria gukinyira munini wa cibu wa Mutaro niguo amataririe kiria kiarire kingi ritire rirakinyanira. Ilibidi tuandike barua mpaka kwa DC na tukapeleka malalamiko yetu ambao tumengojea tupate. Hata jana tulikuwa ofisi ya DC tukakuta ameitwa na county commissioner kule na Nyuki, hatukumkuta na tukaacha ujumbe huko. Tondu mwiki tukenete ni kuigwa indo ciao no cioyo ni uria ubati gucirangira oe egune nacio. Turataraniria ikinyiha muno ni rori 240, ungika calculation njega ni ta 168 hau uguo. Ciathire muhuko wa mundu itiateithirie community, na nikio turenda undu umwe, turenda uria mundu ucio angicokia mbeca icio. Mugunda wa muingi uria waiguithanirio wenjo mahiga wenjo mahiga riu utigitwo na marima na mitaro, undu uria marauga ni ukurigiriria mathie na mbere na tabarira ingi iria mangirendire kwambiriria ho. Ni murona gukure maramu citu endetie kwendia na maya ni maburoti mandu, ni handu hagirirwo ni gukorwo hagiakwo thibitari, hagiakwo nasari, hagiakwo nginya na kiria seedbed cia nasari cia kiria cia miti nigetha tuteithike itura riri. Aikari riu marehoka mateta mao ni mekuiguo niguo munini uyu wa cibu oerwe ikinya kuringana na mahitia make. Igeria ria kwaraniria na cibu uyu ni riringite ihiga. Ngiribotera Inooro TV, Jitagwo Gathoni, Wajihia.